Njegova kuća, u kojoj i danas žive Mladićeva supruga i sin, na osnovu provjerenih informacija ovog magazina nalazi se pod stalnim nadzorom srbijanskih i međunarodnih obavještajaca. Nakon što nam prvi put nije pošlo za rukom da dođemo do Mladićeve supruge, u ponovljenom pokušaju smo imali više sreće. Supruga ozloglašenog generala, vidno iznenađena našim dolaskom, odbila je govoriti o svom mužu. Inače, zanimljivo je da se niko od članova porodice Mladić, za razliku od supruge i kćerke i još jednog ratnog zločinca, Radovana Karadžića, ne pojavljuje ni u srbijanskim, a ni u bosansko-hercegovačkim medijima. Nema problema. Kako ste srosti vi, supruga? U srodstvu kako ste živite ovdje, supruga? Nakon jutarnjeg trčanja, zločinac je obavezno svraćao i u pekaru Đurovski, koju upravo gledate, gdje se nerijetko znao i duže zadržati odmarajući se od napornog džoginga. Uvek je bio raspoložen. Uvijek je bio raspoložen, na svako jutro je dolazio, znači posle trčanja ili posle šetnje u 6, pola 7, znači nije to bilo da se krije, nego normalno dolazio, ovdje je bila puno radnja muštarija, znači čeka u redu koji svi ostali, nije ništa bio ekstra. Ne, nije. Dešavalo se, ali svako od nas nekad neraspoložen, tako da nije to ništa strano. I kada je posljednji put, ako se možeš sjetiti, bio tu? Pa pred optužnicu, otprilike, kad je počeo se šuška, će podići optužnica, od tada ga nema. Nismo mi toliko pričali o tome, međutim, on je govorio da ga uhvatiti neće, otprilike, tako da to je to, ne znam šta bi drugo rekao, da. Neposredno u stadion fudbalskog kluba Vojvodina u Novom Sadu pruža se ulica Dimitrija Tucovića. U ovoj ulici registriran je kafić koji se zove Josip Broz Tito. Inače, prema provjerenim i ekskluzivnim informacijama koje smo dobili od ovdašnjih obavještajaca, kafić Josip Broz Tito je sigurno mjesto u koje navraća Ratko Mladić. Inače, ovaj ratni zločinac u ovome kafiću može se vidjeti 3 puta sedmično, a u njega dolazi iz Niša. Kafić je pod stalnom prismotrom Mladićevi ljudi, tako da ga je nemoguće snimiti. Tako smo govorili u 60 minuta, a sada pogledajmo snimke na kojim se Mladić sa porodicom krije upravo u objektima srbijanske vojske. Smej se, samo se smije. Znaš ono te, smej se, smej. Pošto sam sad plavuša, mogu samo da se smijem, ne moram ništa da pričam. Uvukao sam stomak. Sada gleda. Porasta imamo, ali nam ne trebaju. Med. Kad to kažemo ovo, unući ćemo jednog dana. Ali samo prazna je šolja i prazna kapa. Ovo ne je vlažno. A nije vlažno, da. Javno. Pustili smo kada. To si izdale snimio, ovamo snimio Tako. Tako, nazmo je kako je. Ali možda je ovaj daljinski. A daljinski je opak. Daljinski je dobro. Stavljač. Kuraj.
Lijepo, tišina. Jedino Danijel, nezgodan. Danijski zvuk. Rale snimio Danijelski, laž. Sad stavi pauza. Na direktnoj vezi sa Beogradom čeka nas direktor Kancelarije Republike Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, gospodin Dušan Ignjatović. Gospodin Ignjatović, čujete li nas? Čujem vas. Dobro večer. Dobrodošli u 60 minuta. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Evo, gospodine Ignjatović, u protekli nešto više od sat vremena zapravo mi emitiramo eksplozivne snimke koji dokazuju da se Ratko Mladić zapravo nije krio u Srbiji, da se čini se još uvijek ne krije, da se skriva, da živi u vojnim objektima, da obilazi kafane i sve ostalo. Vi vjerovatno imate te snimke, ali evo Mladić do dana današnjeg još uvijek nije uhapšen. Ima li zaista nade da srbijanska policija ili ko već uhapsi Ratka Mladića? U ovom trenutku naše službe bezbednosti ne znaju gdje se nalazi Ratko Mladić. To je u ostalom potvrđeno i u izveštaju tužioca Bramerca, posljednjem izveštaju tužioca Bramerca koji je vrlo afirmativno govorio o radu službi bezbednosti u potrazi za 2 preostala haška begunca. Mi se svi nadamo da će taj rad dati rezultate, kao što je dao rezultate i u 44 od 46 slučajeva, jer da vas podsjetim, Srbija je isporučila 2 predsjednika države, 3 načelnika generalštaba ove vojske ovde, više policijskih i vojnih generala, načelnika službe državne bezbednosti. Dakle, preostala su 2 begunca i mi se nadamo da će se ovo završiti, ali što se tiče insinuacija da se on ne krije ovde, on se ovde krije. I u ovom trenutku zaista govoriti da ga krije Vojska Srbije, to mislim da u ovom trenutku nije tačno. Gospodin Ignjatović, uvažavajući zaista vašu poziciju, moram priznati da više vjerujemo svojim očima nego vama. To jednostavno moram da priznam, zato što, ne znam, niste bili u prilici da gledate to, ali vjerovatno ćete pogledati, naći ćete načina da vidite šta smo sve objavili. Ratko Mladić, dakle, na tim snimcima živi potpuno sigurno. Čak imamo još jedan snimak koji je vjerovatno najsvježiji, koji bi mogao biti i ove zime snimljen, koji ćemo pustiti u nastavku pred krajem emisije, na kojem se vidi da je već oronuo, rekao bi. Znate vi gdje je Mladić? Ja u ovom trenutku ne mogu, znači u neravnopravnom sam položaju jer ne mogu da vidim te snimke koje ste trenutno pustili. Međutim, zaista ukoliko bi se ispostavilo da ovo što vi pričate da je tačno, meni zvuči kao naučna fantastika. Svi organi ove države u saradnji sa Haškim tribunalom, tužilaštvom tribunala i istražiteljima rade na tome da ga privedu pravdi. Ne vidim ni jedan razlog zašto bi Ratko Mladić ostao zaštićen ukoliko su Slobodan Milošević i Radovan Karadžić bili uhapšeni. Dakle, ta priča u ovom trenutku. Volili bismo da znamo gdje se nalazi, jer da znamo gdje se nalazi bio bi na istom onom mjestu gdje su i ostali haški okrivljeni, dakle našao bi se u Hagu.